Akangikhuleka umhlaba wonke ingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngomuntu othethe ithongo phakathi komuzwa kubo. Ngikhuluma ngomuntu oshisa impepho ukuthi kufuna kube umuntu onjani. Yabona bafowethu umuntu oshisa impepho kufuna kube umuntu ongenawo umona okokuqala lokho. Kube umuntu onothando labantu bomndeni nonothando lokuthi abantu bomndeni bakwazi ukuphumelela. Kube umuntu ozothi uma ekhuluma ngomlomo kube ukuthi ukhuluma amazwi asuka enhlizweni. Kungabi umuntu ozokhuluma amazwi ngomlomo kodwa enhlizweni yakhe kukhona okunye. Ngoba bafowethu nodadewethu ubona abantu abaningi nje bayazenza izinto emsamo kodwa impumelelo ingabibikho. Abantu ababashisela impepho. Lokho abakukhuluma ngomlomo akukona okusenhlizweni zabo. Kanti abantu abadala abayilaleli kakhulu into ephuma ngomlomo. Kodwa balalela kakhulu into esenhlizweni yakhe umuntu. Obheka, kunomuntu okathi uma mina ngingathola umsebenzi ngingawathetha wonke amacala khona egcekeni lomuzi kaBaba. Kodwa uthola ukuthi enhlizweni yakhe kukhona ukuthi uma ngingathola umsebenzi awudali wami ngizomupha imali. Babona abantu abadala ukuthi lo senza izilima lamazwi awakhipha ngomlomo akuzona izifiso zakhe ezisekujuleni nenhliziyo yakhe. Manje kunomuntu okashisela umuntu impepho athi ngiyacela ukuthi athole umsebenzi kodwa enhlizweni yakhe uthi akashone phansi lo muntu. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi uma umuntu ushisa impepho iba muhle ngaphakathi enhlizweni yakho. Ube nothando nentshisekelo yokuthi abanye abantu sengathi bangaphumelela. Ngoba uma wena uzoba nothando ngaphakathi enhlizweni yakho lokuthi bonke labantu bashisela impepho sengathi bangaphumelela, wena impumelelo yakho incike ekutheni ube nothando lokuthi labo bashisela impepho baphumelela. Kodwa uma enhlizweni yakho uzoba nomona labo bashisela impepho kungabibikho enhlizweni yakho ukuthi sengathi bangaphumelela, izinto zakho nawe zizobambeka ngoba wena ukuphumelela kwakho njengoba umnikazi wempepho kuncike ekuphumeleleni kwalabantu. Uma wena uzobacindezela ngenhliziyo ungabakhululi ukhulume ngomlomo ukuthi abaphumelele kodwa inhliziyo isho okunye, ufuna ukuncengwa phakathi komuzi wakini ngokuthi wena wozoshisa impepho, konke lokho iyona into ezokucindezela ikushonise phansi. Angeke uzukwazi ukuphumelela ngoba njengoba wena ubekiwe ukuthi wena uzothetha ithongo lale ekhaya, wena umuntu omxhumanisi phakathi kwalabantu laba abaphilayo nabantu abangasekho. Asikho isidingo sokuthi wena uncengwe ukhothanyelwe manje uma kufanele kwenziwe into wena uthi awubuyi kodwa wazi kahle ukuthi impepho inikezwe wena. Kodwa lowo muntu osukenza njalo bafowethu ngifuna ukunitshela mina ukuthi lowo muntu akuyena umuntu osuke ekhethwe yithongo. Umuntu osuke ekhethwe yithongo enhlizweni yakhe kuba khona uthando noma ekhuluma noma ebenzela abantu izinto emsamo ukhuluma ngenhliziyo ekhululekile enesifiso sokuthi lento lo muntu ayicelayo ikwazi ukuthi yenzeke. Uma umuntu umnikazi wempepho into ekuphumelelisayo uphunyeleliswa yiqiniso nemidlinzo emihle esenhlizweni yakho ngalowo muntu osukumenzela okuthile.